Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, draga dječice, evo čusmo ovu, nadasve, kratku priču i koja je po suštini nekako i lako razumljiva. Vidimo šta se dešava s onima ljudima koji rade kao što je radio ovaj bogataš. Na prvo mjesto, kada razmišljamo o ovoj svetoj priči, onda možemo na prvo mjesto da se zapitamo šta to znači uopšte biti bogat i šta znači biti bogataš. I da li svak, ako ima nešto, ako se to broji u nečemu što je prolazno i što je, što bi rekli, pokvarljivo, da li to uopšte može da čini bogatstvo? U našem lijepom srpskom jeziku, onaj koji je stvarao tu riječ, kada je htio da naglasi da neko kad ima neko veliko dobro i nešto što je plemenito i lijepo, da je on bogat čovjek. I već u toj našoj lijepoj srpskoj riječi mi imamo riječ Bog. I jasno nam je šta znači na prvom mjestu suštinski biti bogat. To je znači onaj koji ima Boga u sebi, koji se bogati Bogom, a onaj koji se Bogom bogati i koji se nabogati Boga, što bi rekli, znači on se nabogati o vrlinama, dobrim djelima i on zaista je bogat čovjek. Od toga čovjeka i od takvog bogatstva ima koristi i on i svi oni oko njega koji žive. Ali ovdje vidimo da smo imali jednu drugu suštu suprotnost. Neki čovjek imao samo zemaljsko bogatstvo. I evo vidite kako Bog daje priliku svakom čovjeku da se pokaže, da se vidi kakav je i čim je on bogat. I da li to bogatstvo zemaljsko koje ima, da li je čovjek gospodar od njega ili to bogatstvo gospodari nama, gospodari čovjeku. I ovome rodila njiva, a vidimo da je već imao pune ambare svega. Bila mu je prilika, zamislite kako je to lijepo kad nam Bog da u životu priliku da imamo svega dosta, pa onda i te godine rodi sve ono što smo radili. Ne mora to samo biti njiva, nego posao koji radimo, pa nam je bio uspješan te godine posao. Pa onda, eto nam prilike da budemo milostivi, da budemo dobri, da ta dobra koja imamo podijelimo i onima drugima koji nemaju, da bi oni bili radosni i onda s time sebe bogatimo Bogom jer smo milosrdni, jer imamo puni smo ljubavi, imamo znači te vrline i osjećanja za druge, za bližnje ljude. Ali vidimo da ovaj nije bio takav, nego je srušio žitnice, te stare koje imao, napravio velike, napuni ambar i šta kaže, dušo, sad imaš svega dosta, jedi, pi i veseli se. Ovdje vidimo da on je bio u suštini i škrt čovjek, a iz druge strane bio je i rasipnik. Jer ako je on samo za sebi, za svoje neko uže društvo, planirao da se samo veseli, da šta ja znam, par godina, da mogu lijepo tako da se provode, znači on je u suštini rasipnik, a s druge strane je škrtica, jer nije imao osjećanja za bližnje i da iskoristi tu Božju priliku koju mu je Bog dao da učini dobra djela. Čemu nas sad uči ova kratka evanđelska priča? Uči nas da u svemu moramo da imamo mjeru. Da imamo mjeru. A šta je mjera ovdje između, da kažemo, škrtice, koji, znači, kao što je ovaj bio, ima sve, pa ne da nikome ništa, i onoga koji bi na kraju bio suprotnost ovoga, je rasipnik. Onaj koji rasipa, pa daje, pa ne znam nija šta čini. Vrlina je imati mjeru. Mjeru da damo tamo gdje treba, a da ne rasipamo, a s druge strane da ne budemo škrtice, nego da budemo fino oni, kako kažu sveti oci, neka se čak sirotinja u našoj ruci i oznoji, dok ne vidimo kome ćemo dati. To znači nije škrtost, nego je stvar da rasudimo kome je ono potrebno, da ne dajemo bilo kome, nego zaista onome kome će čak i ta naša pomoć, ne samo u materijalnom smislu, nego u svakom drugom smislu biti od pomoći. Na prvom mjestu za spasenje njegove duše. Dosta često znamo da nekad nama i siromaštvo i dušu čuva. Jer neki ljudi kada imaju u izobilju, onda izgube sve. Evo sad možda sam to već jednom i rekao, bio sam nedavno u Ostrogu i jedan čovjek
je došao kod svetoga Vasilija, onako naglas plače. I kaže, sveti Vasilije, dolazio sam mnogo puta kod tebe, a zadnji put kada sam bio, molio sam ti da mi daš, da mi posao krene, da imam dosta novca, da imam bogatstvo i tako dalje. I ti si mi to dao. Umnožio mi se posao, imam zemaljsko bogatstvo, imam stanova, imam dobar posao, imam sve, ali sam sve izgubio. Izgubio sam porodicu, izgubio sam mir, izgubio sam prijatelja. A sad dolazim, sveti oče Vasilije, da te molim sve to da mi uzmeš, ovo zemaljsko, ali da mi vratiš mir, da mi vratiš porodicu i da mi vratiš prijatelja. Vidite kako je to kada čovjek nema mjeru, kada mislimo da je samo ono ako imamo svega dosta da će nam biti dobro. Neće nam biti dobro ako nemamo mjeru u tome. I ako to što nam je dato ne iskoristimo na pravi način. Zato je mjera u svemu zaista prava vrlina. Da, ako smo, što bi rekli, da nismo ni kukavice, niti da smo nekakvi ludi junaci, nego da budemo pravi junak. Ako smo bogati, da nismo škrtice, niti da smo rasipnici, nego da smo milostivi, da smo milosrdni. I u svakoj vrlini ljudskoj možemo da nađemo tu sredinu. Upravo ova nas priča uči tome, da nađemo zlatnu sredinu, da bi bili Božji, da bi kao što Bog daje i kao što Bog radi, takvi i mi bili. Zato bogatstvo i služi da budemo milostivi, da budemo puni ljubavi, da budemo puni Božjih djela, odnosno vrlina koje nas prave da smo najsličniji Bogu. Evo danas praznujemo i djetinjce, to je već prva praznik pred sami Božić, pa sljedeće nedelje su materice, pa oci. Vidite kako je naša mudra crkva i naš narod izabrao baš pred Božić da izaberemo ove praznike, pa da čuvamo svoju porodicu, pa da naša dječica danas, kao što ćemo i mi njih danas da vežemo, konop smo pripremili, da vidimo čime će da se razriješe, da nas daruju. A to nas upravo uči da ne budemo škrtice, nego da budemo puni ljubavi, da mislimo o tati, o mami, o braći, o sestri, starijama, o komšijama, o svima, da mislimo da ne mora to da budu, nisu to nekakvi veliki pokloni, jedna pjesmica, jedan poljubac, jedan bombončić, neka nacrtana, može fino ikonica ili neki cvijet. Bitno je samo da imamo osjećanje milosti i ljubavi, time nas crkva uči od malena da budemo dobri. Pa onda kad budemo majke, isto tako, kao što ćemo sljedeće nedelje i majke da vežemo, pa će i one sigurno da se pripreme, evo im najavljamo za sljedeću nedelju, da ćemo i njih da vežemo, a onda mi sad obavezujemo i sve vas u onu treću nedelju da vežete i nas, oce i sve ovdje, ove muškarce, braću, da fino i oni se pripreme da se razriješimo. A to nas upravo upućuje na ovu evanđelsku priču. I to sve izniče iz ove evanđelske priče. Da budemo milostivi, da budemo puni ljubavi i da ono što imamo dijelimo sa drugima. Jer ako tako radimo, onda smo istinski bogati Bogom, onda smo istinski bogati ljubavlju, onda volimo na pravi način jedne druge i onda se to naše dobro umnožava, a ljubav je jedina ona koja se, što se više razdaje, ona se sve više umnožava. Bogu našem, koji želi da budemo ti ljudi, da imamo mjeru u svemu, nek je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.